ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad, kan kaso Recotres, matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores, kan satong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon, kabusyan, maaantabayanan kada Miyerkules, alas 9 ng pagkaaga hasta alas 9:30, digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan, ang program host, Ann Rochi Nacario Iraula. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round, round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Reach out and grab you. Abracadabra. Abracadabra. You make me hot, you make me sigh. You make me laugh, you make me cry. Keep me burning for your love with the touch of a velvet glove. Abracadabra. Reach out and grab you.